Salute a totus signores e signoras e bene accattatos a sas previsioni de su tempus pro crasa, martesi sub 14 de Trigulas. Sas condizioni de su tempus a sopra de sa Sardigna videne chelu serenu a su Manzanu, a su Bortadie condizioni de chelu nuilu a Trettos, chin addensamento maiores in sa banda centro-orientale e de su Caveggiosso, associatas a rovescios o temporales a Trettos. Sorventos a nasolare debiles o moderados a Trettos dae Capesusu o Capesusu mancosu in su settore de su Capesusu, ventor debiles de direzione Mudongias in sos atteros settores. Sormares sant mostrare pago movidos o movidos a Trettos in sa banda occidentale e de su Capesusu de deretta. Sas temperaturas mínimas sono previstas generalmente che na mudar de rilievo. Casteddu 21, Tattari de 9, Nugoro de 8, Aristanis de 9. Sas temperaturas massimas sono previstas na mudar de rilievo o in falada leggera. Casteddu 33, Tattari 30, Nugoro 28, Aristanis 31.